Digitalna polica je alatka sa platforme Argan 369 koja je proizašla kao inovacija u razvoju digitalne online trgovine. Digitalna polica predstavlja digitalni panel proizvoda iz kolekcije Argan Oil. Kolekcija Argan Oil je visokokvalitetna profesionalna linija proizvoda za negu kose. Proizvodi iz ove kolekcije bazirani su na nanotehnologiji i koriste se za luksuzne tretmane u frizerskim salonima. Njihova inovativna tehnologija omogućila je frizerima jedan od najkvalitetnijih tretmana za negu kose Argan Oil Nano Shoot. U narednom videu detaljno ćemo objasniti Argan Oil Nano Shoot i njegovu primjenu u salonima lepote. Digitalna polica je naišla na veliki interes vlasnika frizerskih i kozmetičkih salona zbog svojih inovativnih i jednostavnih rješenja prodaje proizvoda i ostvarivanje prihoda. Digitalna polica je interaktivni panel na kojem su svi proizvodi iz kolekcije Argan Oil sa njihovim QR kodovima. To omogućuje kupcima i samim frizerima da samo jednim skeniranjem QR koda željenog proizvoda pristupe online prodavnici i izvrše brzu i jednostavnu kupovinu. Prednost koju pruža digitalna polica kupcima je ta što prilikom skeniranja QR koda automatski dobijaju 10% popusta i besplatnu dostavu proizvoda na željenu adresu. Proizvodi se dostavljaju kupcima u najkraćem predviđenom roku. Ovom opcijom digitalna polica kupcima obezbeđuje jednostavnu i brzu isporuku proizvoda. Ova opcija eliminiše odlazak u prodajne objekte, traženje parkinga u gradskim sredinama i što je najvažnije, skraćuje vrijeme trgovine. Digitalna polica pruža salonima niz prednosti koje ćemo u daljem toku videa objasniti. Prva prednost za salone je to što preko digitalne police salon dobija svoju ličnu online prodavnicu. To znači da njihovi kupci mogu kupovati visoko kvalitetne proizvode za negu kose, a da frizeri i kozmetičari ne drže fizički proizvode u salonu. Samim time smanjuje se potreba za fizičkim prostorom i skladištenjem proizvoda. Druga prednost je to što vlasnici salona eliminišu potrebu za kupovinom proizvoda od dobavljača i plaćanje računa u određenim rokovima. U našem slučaju platforma Argan 369 korisnicima platforme isplaćuje na kraju mesečnog obračunskog perioda cijelu zaradu koju je ostvario salon po planu uspeha platforme. Treća prednost je ta što mnogi saloni, koji su registrovani kao zanatske radnje, nemaju pravo da prodaju proizvode u svojim salonima zbog prirode svoje delatnosti. Zbog ove regulative, vlasnici salona imaju problema sa inspekcijskim nadzorom. Instaliranjem digitalne police vlasnik salona eliminiše inspekcijski nadzor i kontrolu jer fizički ne drži proizvode i ne obavlja trgovske usluge. Vlasnici salona, nakon obavljenih tretmana, mogu preporučivati i prodavati profesionalne proizvode svojim klijentima putem online isporuke. Četvrta prednost digitalne police je ta što saloni, korisnici digitalne police ne izdaju financijske dokumente pri prodaji, kao što su fiskalni računi i fakture. Za sve prodate proizvode kompanija vlasnik platforme izdaje sve prateće financijske dokumente prilikom pakovanja proizvoda u centralnom magazinu. Ovako spakovani proizvodi direktno se šalju brzom poštom na adresi naručioca. Peta prednost je ta što vlasnici salona korisnici digitalne police mogu naručivati proizvode iz kolekcije Argan Oil za rad u svom salonu sa svim benefitima i bonusima. Vlasnik salona naručuje proizvode preko digitalne police ili preko svog ličnog dashboarda u rubrici Brza narudžbenica. Ova opcija pruža vlasnicima salona brzo i jednostavno snabdevanje proizvodima na veoma brz i jednostavan način. Šesta prednost digitalne police je ta što omogućuje korisnicima izgradnju ličnog biznisa vezanog za platformu Argan 369. Na samoj polici se nalazi QR kod, opcije za registraciju novih članova na platformi. Skeniranjem i registracijom na platformi klijentima je omogućeno brzo snabdevanje proizvodima i dobijanje raznih benefita koje pruža cijela platforma. Uključujući što veći broj korisnika platforme, vlasnici salona grade svoju strukturu kupaca i ostvaruju benefite i zaradu koja je obezbeđena preko platforme Argan 369. U narednom videu objasnit ćemo detaljno plan uspeha i kako korisnik platforme može doći do neograničenih prihoda. To bi uglavnom bile sve prednosti digitalne police. U daljem toku videa objasnit ćemo kako vlasnici salona mogu dobiti digitalnu policu i početi prodavati visoko kvalitetne proizvode u svom salonu. Da bi vlasnik salona dobio digitalnu policu, mora proći proces registracije na platformi Argan 369. Da bi se registrovao, mora potražiti link za učlanjivanje od već postojećeg člana platforme. Kada vlasnik salona skenira QR kod ili klikne na link za učlanjivanje, prolazi kroz proces registracije.
Prilikom registracije moraju se validno popuniti sva tražena polja. U protivnom, vlasnik salona neće moći ostvarivati sve benefite koje pruža platforma Argan 369. U prvom delu popunjavaju se lični podaci odnosno podaci vlasnika salona. U drugom delu su podaci za pravna lica gdje vlasnik salona popunjava sve podatke o svojoj firmi, kao što su naziv firme, naziv brenda, adresa, poreski broj kao i matični broj firme. Kada se popune svi podaci vezani za firmu, automatski sistem platforme izrađuje personalnu digitalnu policu sa nazivom firme ili brenda. Vrijeme izrade police nije duže od 10 dana. Nakon izrade, polica se dostavlja vlasniku salona na navedenoj adresi. Izrada police je besplatna kao i dostava iste. Ukoliko vlasnik salona posjeduje više uslužnih objekata, tada treba kontaktirati putem e-maila odgovorno lice platforme Argan 369. Nadam se da smo vam objasnili način na koji pravna lica, odnosno vlasnici salona, mogu dobiti digitalnu policu i digitalizovati prodaju proizvoda u salonima. Kada digitalna polica bude isporučena vlasniku salona, tada se pristupa pozicioniranju police u salonu. Digitalna polica je dimenzija 40 x 50 cm i ne zahteva veći prostor od prostora koji u salonu zauzima neki reklamni poster. Polica se mora instalirati na vidljivom i pristupačnom mestu, gdje će klijent vidljivo uočiti policu i lako pristupiti do iste, kako bi skenirao kodove proizvoda i samim tim izvršio online kupovinu. U praksi, polica se postavlja na pristupačnom mestu blizu recepcije, gdje vlasnik salona prima klijente i naplaćuje svoje usluge. U velikom broju slučajeva, prilikom naplate klijenta za usluge u salonu, on se odlučuje i za kupovinu profesionalnog proizvoda za kućnu upotrebu. Uz male promocije digitalne police i njene prednosti, vlasnik salona može realizirati prodaju preko police i steći zaradu koju pruža sistem platforme. Druga opcija pozicioniranja police je njeno instaliranje na vidljivom mestu pored radnih ogledala, gdje klijentu konstantno zadržava pažnju. I ovom prilikom vlasnik salona može realizirati prodaju uz kratku prezentaciju proizvoda koji se nalaze na polici dok radi željene usluge klijentu. To bi bilo sve vezano za digitalne police u frizerskim i kozmetičkim salonima. Nadam se da smo vam u ovom videu dali sve detaljne informacije kako digitalizirati vaš salon putem platforme Argan 369. Lajkujte ovaj video, zapratite naš kanal i kliknite zvončić da biste primali obaveštenja za svaki naš novi video. Ostavite komentar s vašom ocenom ovog sadržaja.